urarwibukura urugabo rwa Cita barura indege ngo bagiye ngo niba ari muri Mali ngo kugura ibibanza ngo ahantu n'ahantu. Abangaba bafata amafaranga y'abanyarwanda barayamara, barayiba, baracucura, aba diaspora baracucura. Nakoze space bivugaho 2024 turi 2026 ibi ngibi narabivuze nta muntu ashatse kubyumva. None se muri kumbwira nabonye abantu bari kunyandikira abanyamakuru ngo ni nkore space mbivugeho. Mvuge iki gihe nabivugiye babikozeho iki? Uyu Marishari hari ikintu tutavuze. Ariko nimushobora kumbwira ngo murafata Marishari musige Cita. Ibi byari bihama Marishari na Cita agenda biryozwe kuko Cita ari mu bantu bafashe uyu muntu bamushyira imbere ya kamera. Urimo kumva? So anyway, sorry Godfather, Cita we ko bari umunyamakuru akaba yaramamaje ibikorwa baramuhaye akazi. No, kwamamaza umusikama, yamamaje umusikama abantu bashaka kuzamura ijwi agatanga platform bakabipfukiranya. Erega nijya kuvuga ku nkuru ya Marishari ngiyewe ndabikubwira nabinyuramo hirya no hino ngenda bizi ibiboro byose. Ndi kukubwira iyi nkuru nayivuzeho 2024 turi 2026 ni imyaka 2 ishize. Marishari nta kibazo ngirana nawe, he's a good guy, ngiye muzi nk'umucuruzi. Thank you my sister, thank you. Yampaye akazi tutandukana amahoro, Janine wankandaho. Urumva? So the thing is, dufite abantu bakoresha amarangamutima, abantu bagendera mu kigare, mu sharing live dukora ibidafite aho bihuriye na ntuza. Ibya Marishari nzabiganirwa ko ndakora space nimugoroba. Ndi kumwe n'abanyamakuru, ndari kumwe n'abaswakimu, ndaza gukora space kuri Twitter. Ntabwo ari bya ibira, ntabwo ari bro byanga kuri TikTok by the way. Ntabwo ari byo kuza kuvugira hano. Urumva? Ariko ibi ni ibintu umuntu yagiye avuga gisa felota. Ariko se ikindi nabonye rwa rugoryi rw'uruhanzi rwongeye gusaba rwakoze indirimbo ya mbere irakundwa, rukoreye ya kabiri ntibayireba, none rwagiye imbere ya kamera kunyiha. Ngewe se ndangiza abahanzi nti ariko ntabwo navuga n'izina ryawe uri ikigoryi, nta nubwo we nta kintu navugana nawe kabisa, nta kintu navugana nawe. Abahanzi bo kugira ngo bakore indirimbo birirwa imbere stupid people. Bushari yaraje arakibagije ubundi avuga ko nta sano afitanye nacyo, none ruri kujya kumwariraho. Nta kintu ufite kuvuga wowe, ntabwo nagupromotinga kabisa. Aha ntabwo nagwa time wowe, nta kintu nafite kuvugaho wowe kabisa. Ugende umanze ujye kudiringa no baragutinganye uwagutinganye aravuga ngo uzigere ufungura akayozo kawe byose abishyire hasi. Aya masaha umudamagura pampa zo kwambika abana kamanza kayikwambika, uraza gakundukaho ntera iseseme. Umunsi nakubaze nzakubaga burundu completely. Kigoryi gusa. Manza udiringe no kongera guhoma akabuno kawe, baragapfumuye, so ntuze kuntera iseseme no kungwaho. Nzakubaga byanyabyo. Ariko nuko ntashaka guhateshere none ntabwo ubundi ngende umugome iyo bibaye ngombwa. Ntabwo ngiye nguha ibyo ushaka, ndagutegereza nkazakubaga bitagufitiye inyungu. Aya masaha nguhaye FM cyangwa mbivuzeho n'abagiye kugufasha. Nera ngo aragarutse. Nera zakuvugaho bitagufitiye inyungu. Aya masaha kukuvugaho nabagiye kukuvuga ibigufitiye inyungu kuko urashaka kugira ngo nguvugeho, sindi bukuvugeho rero. Niko bimeze. Ntabwo ngiye wankoresha mu nyungu zawe wa muhanzi we. Nzakuvugaho bitagufitiye inyungu. Aya masaha urashaka ngo nguvugeho, sindi bukuvugeho. Nzakuvugaho igihe bitagufitiye inyungu. Godfather ndaje ndagiye gutapote sivyo? Oya ntabwo nabivuyemo. Oh my god. Yakozwe n'umunyarugomo. Ibintu bya Godfather ibintu niyumviriye. Ndibona ndi kuri YouTube sivyo bamaze gushaka kuri YouTube uri kuvuga akabuno.